Sikhumbule Phakameni. Thaba kaSambotho bingelela ekseni kuyisabatha mhla ka 5 August 2023 singena enyangeni singenile enyangeni entsha yekhalenda lamaRoma ke namhlanje sesiyilo usuku lesihlanu siphuma khona emhlanganweni kaNkulunkulu umhlangano obungenyanga lekuthiwa uJuly singena ke enyangeni athi uhulumeni inyanga yamakhosikazi iwona uAugust lo nathi ke sithema singena hayi sathi ake sibambe le team le ngaAugust ke siyibambe eske sizwe ke sithinta iqhaza lo mama la ekuphakameni ke kuthiwa yeNgudlungudlu kuthiwa uJamengweni singena kuyo lenyanga empeleni uma siza la ngokwenyanga zethu inyanga le ezongena inyanga yokuqala ngoba ingena phakathi nenyanga igama nxa ku-August no September isuke siqali singena lapho inyanga yokuqala yonyaka ngoba siyazi ukuthi unyaka uqala isikhathi sesiyikhuluma kakhulu lento uqala isikhathi kuqhakaza ihlahla ziyasho ukuthi sekuyisiqalo leso kuyaqala konke usuku usuqala kunyaka lapho so kucishe kufane ngoba nathi seke sithi unyaka lo owangampela sovulelwa amakhosazana ngalana ke laba basentshonalanga babeka omama ngoAugust kodwa ke sizoyibeka ke sithi inyanga yomama njengoba kusho uhulumeni noma ohulumeni bese ke ngoSeptember hayi ke sobe sesuqale kahle ke sekwamakhosazana ke lapho asiqalela kahle unyaka mfundisi singena enyangeni enkulu kakhulu njengoba siphuma emhlanganweni kuthiwa usehlobe kathathu umnyaka omunye kahle iyahlupha lento ngoba sigxamalazile ngempela sabantu kodwa ukuyifaka nje lento ukuze abantu baze bagcine beyijwayele ukuthi okwethu ilokhu kodwa sihamba ngalokho ngoba sihamba ngakho lokhu kwasentshonalanga lokhu kwamaRoma uma ke sikulenyanga esiphuma kuyo kaJuly sithi besiphuma emhlanganweni wesibili wonyaka ngoba kade kuJanuary sasisithi July sesiya October kodwa uma sibuka ngokwekhalenda lethu umhlangano wokugcina lo esiphuma kona lo kaJuly asazi ngoba manje lezi zinto sithi asiyikhulume ngoba mhlambe ngelinye ilanga kuyohamba khambe kuze kufike la ekutheni izinto ibuyela ngononina so zingathi mase kufika leso sikhathi leso ukuthi cha seyibuyela ngononina abantu sebeyaqala badideke ngathi hey sikhuluma enye into la enye into le eyenzeka la kwanti cha izinto zobe seyibuyela ngononina la khona izinto ikalwa kahle ngenyanga makukhulunywa ngenyanga kuthiwa inyanga iqalile inyanga iphelile kusuka kusho inyanga impela lephezulu inyanga lesesibhakabhakeni uthi inyanga iphelile namhlanje kuthiwa inyanga iphelile kodwa uthi ayibuka inyanga phezulu hayi isigunquluza noma iwafu ubone ukuthi khona la kusaphambene khona kodwa ke kuyohamba khambe kulunga ngoba sisancenga ngalo leli calendar leli elafika nalabo basentshonalanga angikukhumbuzeke emlaleli ngakambingelelisa umfundisi ukuthi nanda 88.4 FM le uhlelo sikhumbule kuphakameni siyatholakala ku Facebook page othi nanda 88.4 FM sitholakala futhi ku Facebook page othi sikhumbule kuphakameni siphinde futhi sitholakale ku WhatsApp ungasithumela uWhatsApp ku 0687649969 0687649964 ubingelele mfundisi sibingelele ke lapho kufinyelela khona iphimbo lalapha eNanda 88.4 FM sithi ke imini yesabatha mayibenhle kubo bonke abangcwele sibonge uNkulunkulu wasekuphakameni esithandile wasinika isikhathi sokuvuka sazogcina umsebenzi wakhe unikwa uNkulunkulu ukuthi awubuyisele emhlabeni abase bewulahlile emhlabeni umsebenzi
wosuku lwesabatha abasebelikhohliwe abantu. Siyabonga ke ukuthi uNkulunkulu namhlanje usinikele lo thuba lokuthi kube isabatha sibe khona senze umsebenzi wakhe asibizele wona. Siyabonga kakhulu, siyabonga ukuthi sibe naleyo nhlanhla yokuthi nathi sibe khona. Yebo, sibonga kakhulu uNkulunkulu asekuphakamini. Engathithi ke nabanye abavukile besabatheni, omunye akavuse omunye ukuthi sesingenile sizokhuluma indaba kaNkulunkulu omkhulu asekuphakamini. Namhlanje sizokhuluma kakhulu ngeqhaza lawo mama nezinto eziningi abazenzayo ekukholweni. Nazo Mhlambe songena nasekudalweni kabo, songena encwadini kaGenesis 2, siphinde singene encwadini kaGenesis 3 sibothi sitholani kuyona. Hayi ke siyabonga mfundisi. Baneqhaza elikhulu kakhulu. Baneqhaza elikhulu kakhulu. Ziningi indaba othi mawuyilalela la ebandleni nje uthola ukuthi hey baba neqhaza elikhulu. Singahlehla sithi sikhona nje sihlangene sihlele emsakazweni sikhuluma indaba yobuNazaretha. Singafika koMama Mahadebe. Okuyena owasithwalela indaba enkulu le. Owayithwala for 9 months. Le ndaba esihlangene ngayo okuwumama ozala umprofeti uShembe lo esithi umqalo wendlela. Baningi engathi masibakhulu sikhuluma ngabo. Abanye nala ebandleni sike sithi osanta bethu laba sikhulume ngabo sithi sinosanta la ekuleli ibandla okuyibona abantu besifazane. Iqhaza labo ke likhulu kakhulu. Ngeke kunencwadi la ziningi incwadi esijwayele ukuyifunda la. Kunencwadi le cishe ngathi kalezigane Man of Heaven le uNelly Wells ethi Shembe the man and his work. Kunendatshana lapha engifuna ukuqala kuyona nje ke encwadini kaNelly Wells page 79. Ithi Shembe ngizoyika phakathi. Ithi Shembe preferred to trust women not because they were more honest but because they were not so ambitious as men, and if they steal they do not steal so much. La ikhuluma le ndaba le iyonke ukuthi ubaba mkhulu wayethi mayithenga imhlaba namanye amabhizinisi akhe athile wayencamela ukuphathiswa umama imali izinto ezithinta imali encamela ukuthi no kube yibona abayingamelayo kunokuthi ayiphathisa amadoda ngokuthi hayi abafani laba namadoda uma kuya ngaseyimalini bangcono uma ubaphathisa imali bayakwazi ukuyiphatha. Ngempela namhlanje sesike sibone nasezweni mfundisi siyakhala kukhala ngobusela uthi yabona uthi indawo eningi iphethwa amadoda. Kuthi yini la kukhalwe kangaka kuthiwa hey kuyavuza kuvuza uShembe wayebone kudala lento wathi hayi man kwezinye indawo noko nimfake laba abangcono makukanje nangempela futhi sike sibuke ngisho iminyanga ethile uma uthathile wayinikeza bona hayi ikiraneke kangcono noma ubabeke ngaseyimalini kuke kuraneke kangcono kunangala emadodeni angazi noma amadoda asuke ecabanga ukuyoganwa athi mayibona imali acabanga ukuyoqonywa afuna ukuba nezintombi eziningi. Abantu besimame ngaso sonke isikhathi bayacabanga ukuthi mabe nemali ngifuna ukondla izingane zami banozwela ngifuna ukondla izingane zami. Yena usebenzela nje uthi ufuna la amadoda akasebenzele ukufuna ukubukwa izintombi eziningi noma kuba namakhosikazi amaningi ngibona abafuna ezithemba abafuneni manje wanezingane ezicabangela ukuzondlela izingane zakhe. Mfundisi uthini? Ake sifunde incwadi nje. Siqala uGenesis 2 endaweni yama21. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima. Walala wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe wavala indawo yenyama. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathe kumuntu wamisa kumuntu.
wayesethi umuntu lo uyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami uyawubizwa ngokuthi indodakazi kuba uthathwe endodeni ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo bayakuba nyamanye babe hambaze bobabili uAdam nomkakhe bengenamahloni incwadi le ngiyifunda uGenesis 2 kusukela endimeni yama-21 kuye endimeni yama-25 eke ngithathe enye uGenesis wesithathu ngiqale endimeni yama-20 ngiye ema-24 uAdam wamqamba umkakhe igama lokuthi uEva kuchaza ukuthini ukuthi uEva ngokuba waba ngunina wabantu bonke abaphilayo igama elithi Eva lichaza unina wabantu bonke abaphilayo ngenye indlela thina siyesikhale njalo sithi hey abesifazane badunyiswa kakhulu makuyinyanga yabo masubuka kufanele badunyiswe kakhulu ngoba baba uqeda isizungu kuthi indoda ayinesizungu iyodwa kwase kwakhiwa wesifazane manje ubheka unakusisa akekho umuntu ongayithandi into aqeda isizungu abanye ngisho kuye esontweni uqeda isizungu ukubona abana ndaba noNkulunkulu manje ke thatha isikhathi eside inkonzo ingasapheli umzethi hawu hayi ngeke asiphathi phansi lo muntu ubezochitha isizungu akana ndaba noNkulunkulu into ekhulunywayo nje akayihlanganisi noNkulunkulu mushumayela into ethinta isono sakhe adinwa afe kanti umkhipha endleleni embi lo umuntu onjalo ke odino uzele ukuzoqeda isizungu esontweni ake sifundeke siqhubeke uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdam nomkakhe iziphuku wabembathisa uJehova wathi bheka uAdam usengomunye wethu uyakwazi okuhle nokubi kepha manje make ngelule isandla sakhe athathe nakuwo umuntu okuphila adle aphile kuze kube phakade uJehova uNkulunkulu wamukisa ensimini yaseDini ukuba alime umhlabathi athathwe kuwo wamxosha uAdam wabimbeka ngasempumalanga kwensimu yaseEdeni amakherubi kanye nenkemba yelangabi aphenduka ilinde indlela eya emthini wokuphila indaba ke le esemqoka kakhulu eyenziwa uNkulunkulu kubantu eyenziwa uNkulunkulu eyenzela ukuthi simdumise ngoba uNkulunkulu makha abantu wathi mase wakhila umhlaba wayesethi sengiwakhila umhlaba kodwa uthula usho lutho awujabuli ukuthi ngiwakhile ngiyokwenza njani ukuthi kube khona abakujabulelayo ngikwenzile wayesenza abantu wese banika wona umhlaba ongakhuluma wayesethi lo mhlaba wenu hlalani kuwo nidle kuona nijabule kwase kufanele abantu bamdumiseke uNkulunkulu kodwa umuntu owandisa udumo likaJehova ngoba udumo likaJehova lazoqhamuka ngabantu kwabo wesifazane okwafanele azala abantu bande bese bedumisa uJehova iyona ndaba enkulu leyo kakhulu uNkulunkulu asenzela yona wayesembiza ngokuthi indodakazi njengoba kukhona ukazi lapha umele into eyodwa umele ukuthi ngoba kunesikhuliso la ngomthetho kusho ukuthi unkosikazi mkhulu kakhulu ungaphezulu kwenkosi uba unkosikazi ungaphezulu kwendoda uyindodakazi ngoba yena uqhamuke kulo eqhamuka ngesandla sikaNkulunkulu akabuthwanga enhlabathini ewuthuli uqhamuke seqhamuka la endodeni ngakho ke namhlanje sihleli kuleyo ndaba kakhulu iyona ndaba esihleli kuyona indaba yeqhaza labantu
besimame noma lo mama bethu enkolweni kakhulu sizobe sigcile kakhulu enkolweni ukuthi iqhaza labo liyini enkolweni iqhaza labo liyini ekwakheni umuzi bajwayele laba abakhulumayo bathi mase behlasela inkonzo yamaNazaretha bafune lezinto zokuthi abantu besifazane abanawo amalungelo kuleli bandla kwasha kwacima bakhuluma ngayo yonke into indlela ekuganwana ngayo indlela yonke into nje bayihlabe bese ngiyababonga ngithi kufanele phela ngoba abanasiko isikhathi esiningi abazazi bamiphi umNazaretha uyazazi bumiphi yonke into inemithetho yakhona yonke into inesikompilo lakhona uma-ke ngi-adopte isiko lasentshonalanga yonke into ngizoyibuke ngazi ukuthi iwucindezela ngoba nizwa ngani nizwa ngezitha izitha zethu ezisitshela ukuthi kuwucindezela ukwenza ukuthi kuwucindezela ukwenza ukuthi la bekhona bona noma mhlambe emabandleni abo hayi abantu besimame yindaba bahlale bodwa yindaba ngahlalwa kanjena iseNazaretha la kwenziwa kanje kufana nongayigqoki icathulo isigcino uzothi ushembe yasicindezela ngokuthi athi singayigqoki icathulo cha indlela uNkulunkulu amtshela ngayo ukuthi akenze kanje bese kwenziwa kanje ngeke ngixabeke ngoba sikhona neyinko kodwa nawo amaSulumane la ngithi ngizolinganisa ngayo nawo babe nawo ukwaqhaqhaqa mayisenza izinto zawo noma usikompilo lawo njengokuthi abantu besifazane bahlale bemboza amakhanda akhona abaqhamuka bathi incindezelo leyo nokuthi baba senkonzweni yabo hodwa engenamulana yes la emadodeni khona umulana okuyena omkhulu esontweni ngale laba abahlala beyintandane bengenamulana imfundiso yabo khona abakubonayo abakwenzayo manje abantu kukhona-ke labantu asebangenwa kakhulu umqondo womaster ukasho njalo umyaza la ku-Asithoniseni athi unengqondo kamaster ingakho ne-masters degree ingqondo kamaster yonke uyithwele so yonke into uyibuka ngeso likamaster manje ukuthi ubasi wami uthi namfanele ngithi awusayibuki into injengoba injalo ngoba nje yonke into uthatha lento eshiwo ubasi wakho athi ubasi wakho mayithe ubasi wakho ku-wrong nawe uzothi ku-wrong mayithi ku-right nawe uzothi ku-right ku-wrong kunjalo so la eNazaretha abantu besifazane njengoba sike sakhuluma sathi ngokahulumeni inyanga yabo thina ngenyanga ezayo kuzobe kuwumhlangano wamakhosazane nabo sibafaka ngakhona laphansi kwephiko labantu besifazane ngoba bayilebo bulili lobo abaneqhaza elikhulu futhi masiyanje siqale kubona baze baba amakhosikazi nje beqale lapha emakhosazaneni ngisho ebandleni lamaNazaretha isigaba sabo sikhulu mawuqala lapha emakhosazaneni uke wathi lapha emaSulmaneni amadoda abawodwa nomama babebodwa eNazaretha kushembe ubathathile laba bese yintombi babeka bodwa bathi qekelele kodwa abafana babekwanga bodwa bathi waqekelele kodwa laba besifazane babekwe bodwa lapha base behamba bangahlangana namakhosikazi bangahlangana abafana ngala bahlangane namadoda noma esekama umuzi oyingcwele ubathathe wabasondeza ebungcweleni ubafake ngaphansi kwesigodlo ephakameni ubafake ngaphansi kwesigodlo wayesebenza iy'ngane zakhe wabafaka kanye nabantu okufanele banakelelwe manje iqhaza labo likhulu ngempela inkosi ilanga ngangeke ngizwe kuthiwa yake yasho yathi noma ungona kanjani kodwa uthi ungaboni labo isho amakhosazane yathi ngoba iyona nsimu uJehova atshala kuyo kuNazaretha le
so abantu abadinga ukugadwa abantu abadinga ukunakekelwa kodwa sike sibona-ke nabo ibona abanakekela thina kakhulu ngisho kwenziwani ngisho ebandleni omama ibona ukuba bone befaka amandla kakhulu ubone ukuthi no yonke into iphushwa ibona kungaba ukunikela kungaba ukusebenza ibona abake babe phambili ezintweni eziningi ezibalekile kuleli bandla noma ngisho ngithi noma wamkhulu lapha ya uthi ngisho ezintweni ezithinta imali ibona bebasebenzisa kakhulu sizokhumbula mfundisi kwaba necala lale ndoda le eyayihlasela inkosi ilanga yagcina ikhandwe ngamatshe amakhosazana lapho abantu ababoshwa kwaboshwa amakhosazane nomama okwathi makufika amaphoyisa hayi bathi thini bathi thina simgxobe ngamatshe bahambe icala lathethelwa eminyango evereleme kuphinde kube yile kanomathiya amadoda esephikile amadoda kwathi amadoda uNazaretha abuhlaselwe ngento eyayenzeke khona kwase kulandwa amaphoyisa kuthiwa amaNazaretha awazoboshwa le ntombi amadoda athini ayisebenza kuklini ithempeli ngalelo suku lelo athi amadoda mayibona iy'moto zamaphoyisa ziza ayisethi cha asikhumuleni iNazaretha siyishutheke la ey'khuthini khena ngeke basibone ukuthi amaNazaretha athi amakhosikazi cha ngeke bazosifica sinje sobatshela thina ukuthi hhayi siyiwona amaNazaretha silandela ushemba amadoda akhumula iNazaretha eyishutheke ey'khohleni ayifihli athi mayefika amaphoyisa athi yo nina nalo muntu ekuthiwa ushemba aphika amadoda athi amakhosikazi yebo ithini baphakathi emvenini athi amaphoyisa abantu ezithemba eziqhamuka lapha enzansi benibaningi naseniba bancane manje hhayi ngeke ecinga iNazaretha ayicinga yathola iNazaretha ayiphika amadoda khona kunjalo iNazarethayo azashiyiswa kwase kuba khona indoda yayinduna ngiyayikhohlwa ukuthi uba igama la eyayiyinduna khona lapha eMtuba yaseyayithatha le Nazaretha yayibeka yayifumba kwase kuthiwa ayishiswe hhayi amakhosikazi ngoba yona yayigqokile iNazaretha ayizange ishiswe yayo yathi yashiswa yangavuthwa iNazaretha yathi yashiswa iNazaretha yangavuthwa kwalanda utshani lobo kade bususwa lana wonke amabibi abekwa la bathi bayashisa kwasha amabibi notshani iNazaretha yangasha yasicabanga le ndoda eyinduna yathi angilanda upharafini yahambe yolanda upharafini tshelwa ngupharafini iNazaretha yalayithwa kwayima isha nalapho umuntu ekuthiwa kwenzeka isimanga intuthu yakhona kuthiwa kwakunomoya kodwa intuthu yakhona yaphuma yaqonda phezulu yavele yaba ulayini yayintambende yabheka phezulu intuthu yale Nazaretha shona phezulu labuyisa amafizulu layinqaba laguqubala khona kunjalo so ngizama ukuveza le ndaba le yokuthi omama kwala ngisho amadoda semphikile ushembe bathi omama cha thina impela sabakhe ushembe engekho ubabamkhulu lapho kodwa bona bathi ya thina sabakhe manje sibopha sibopheni bathatha ngempela bayovalelwa ejele baboshwe kule yokuthi methuma ethenga amaplazi ngibe nenhlanhla yokuthi ngihlale ngikhuliswe ugogo makushona uma mukhuphuka emshebheni ngaka right khona idolo ezimbili lapha zaselangeni stop 8 stop 8 lapha kuno salukwazi lapho sakasuwela umasuwela oganele kaMhlongo ugane umkhulu wasozalweni okudala engikhulele khona mase kukhuluma ugulele khona ngoba sizihlobo kabili abakaMhlongo umkhwena wakhe uzalwa komalume kaNgcobo uzalwa intombi kaNgcobo uyena wembiza babamkhulu ngokuthi umbovana uthi wenza isimanga memthuma uthi kumina uthi mntanami
ngoba uyinazaretha ungalingi uyintshontshe imali kaShembe uthi ngoba umuntu ontshontshe imali kaShembe ngeke ube lutho uthi wenza inqaba mengithuma ngiyothenga iplaza uthi ngangiye ngiye eplazini ebelibhalwe phansi uthi ladayisa ongabhali ukuthi malini uthi mefika yena wengayibali imali uthi wefika caphune ngesandla embengini ebesethatha afake edukwini ebesethi mntanami la uyokhipha imali yokugibela ukhipha imali yokubuya uthi bese ngukuthi baba kuthiwa imalini iplaza athi hamba uyobona phambili uthi mangigibela la ngikhipha imali yokugibela uthi mangifika lapha afika asho imali umnikazi weplaza uthi ngiyibale le mali kusale ukugibela ngibuyele emuva uthi ngiyibuza ukuthi ngoba akabalanga futhi ubengazi ukuthi iplaza liyimalini imina bengiyonegotiator nomnini iplaza ubesazi kanjani ukuthi nomnini iplaza uzothile imali uthi alikho iplaza esake sathi mesiyolithenga siyolikhokhela wabala imali njengoba kubala abantu basemhlabeni uthi-ke ungalingi uyintshontshe ekaShembe imali uyazi sesephaketheni umuntu ezonikela ngayo uyayazi ukuthi malini uyayazi ukuthi libhala ukuthini iy'nsizi zalowo muntu uthi-ke njengoba ungibona nguwunkosikazi wahamba basheshe wahamba umkhulu wakho uthi kodwa umsebenzi engawusebenza uthi bayingcosana onesi esasebenza nabo abakwazi ukwakha iy'tolo mina namhlanje nanku umuzi naku namhlanje umuzi lapha ngemuva kwesitolo kungekho ndoda ekade umkhulu zibhizi futhi isitolo lapha ngisholo ukuthi-ke omunye wabantu ababethunywa ubabamkhulu uBhombela beyakothenga mikhulu imisebenzi abayenzile mfundisi baningi kuze kuphela khona nje ekhanda ukucabanga abanye namanje basekhona inkinga yethu ukuthi nje singakhuluma ngabo isikhathi esiningi futhi hayi ngoba kwabantu besimame kuphela sesinayo nje lento yokukhohlwa abantu abadala abake baba khona kuleli bandla ngijwayele ukusho ngithi singesikhohlwa ngisho nawo baba uDlomo kuzwe ngisho kusesikhumbuzweni ngisho kuyinkonzo ngisho kuyini ethintwe nje igama likababa uDlomo umuntu owenza umsebenzi ongaka ebandleni kuyingozi lokho lamanye amabandla njengoba ngeke ngize nathi sinabo abathosa njengobuzwa amaRoma kuthiwa i-Saint bani kuqanjwe leyo mishini ethile kuthiwa isemishini eSaint bani wathi iy'kole ziqanjwe ngosanti abakhona kuthiwa ise-St Mary's ise-Saint bani kwenzela ukuthi amagama abangakhohlakali nangelodwa ilanga ngiye ngiyikhulume lento yokuthi kunamakhosazane ashiya oyise nonina ngendaba kaShembe abashiya phansi mese bashile okunye uma bona bebekwe bodwa bevikelwe ingoba kunongcola kwabanye kusuke kufunakala lento yobungcwele abantu amakhosazane ibona abantu abakwazi ukugcina ubungcwele ingakho kuyaye ukuthi uma kufuna ukutshalwa komuntu ozosebenza emhlabeni kubhekwe inkosazane eyiphethe kahle ngenye indlela mubona uShembe ebagcina bodwa enye indlela yokuthi uma ngelinye ilanga uNkulunkulu enobungcwele afuna ukubutshala angabasweli ingakho ethi bayakwazi ukuyinikela mangibakhumbula kahle okekane bakhokha iy'nkomo ezaseyibalobolile onginakile emlaba wakhokha kubo ngisho noma kuthiwa kuhlatshwe iy'mbuzi kwenziwani kuyashadwa kuyamulwa kwenziwani bahlala la uma ibisi intokazi yasemkhomazi yagcina ishintsha kwangeseyena uLoslina Sibisi wagcina uLoslina Shembe ngiyamazi 25 maybe izomuyezwa amagama
kwakuthiwa losilina shembe ngoba washiyise nonina wathi mina sengithole umyeni womphefumulo wami ngeke ngisasuka kuye. Ayikho into wanenhlanhla kumayibisi ngoba izingane zabafowabo nazo zagcina ingena ziba sekukholweni wayeseba nawo umndeni wakhe. La ukekane ngikhuluma ngaye waba neshwa lokuthi kungangeni umuntu wakubo kaMhlongo ngaphandle kadade wabo babe bobabili nodade wabo kuphela. Bonke onoyaluza laba washiya umndeni baba ingane zaShem baba izingane kaShem umndeni wabamaNazaretha umndeni wabamaNazaretha. Ukekane bese shona sagcina kungathi umndeni wakhe kanti wasemkhomazi kaMhlangakazi ngokuthi nomhlongo sasihlangane ekuthenini asebona umhlongo sesaba kaShem ngoba sonke singaphansi kaShem. Manje ke amadoda aba naleyo nhlanhla aba nesibindi sokuhlukana nemndeni ambalwa kakhulu. Kodwa abantu besifazane bathi mebethola uShembe bathi sengiyahamba sengiyoba uShembe. Umuntu uyabantu khona inowashiya intombi eyilobola wathi angize ngamuzwa kuthiwa washiya intombi eyilobola wathi nangiphakamile wahlala la washiya intombi nokuhlala ePhakamende washiya intombi eyilobola wathi ulungile ilobolo lashona. Bangamveza mhlawumbe ukhona kodwa besifazane ngizokubalela inqaba. Udadewabo baba okuyena ongikhulisile wayilotsholwa kambamba. Mokushona uma wami wayesethi sokushone unkosikazi womfowethu angizokwazi ukuyogana kambambo ngoba mangigana manje akekho umuntu ozotshala ukukholwa kule ngane. Wala umthetho wakhe wayesenza umhlubuko wayesethi uNkulunkulu ukuze ngikuzuze wena akahambe lo nkosikazi womfowethu ukuze ubuyele ekukholweni. U-anti kwakufanele mhlambe athi ngiyakujabulela ukuhamba ngonkosikazi womfowethu ngoba ngibuyele ngathola uShembe. Ngoba mesehambile ithi inkosi ilanga le ingane angifuni ikhulele la. Buyani nizohlala ePhakameni. Wabuyela amabhodwe emumva wabuyela yonke into emumva kamhambo la ingane khona wabuya weze ekholweni. Sabuya sazohlala esipholi. Khona inkomo zikamkhulu esingayidlanga thina ngoba kwakuhlatshwa sithi asizi ngoba kusetshenziswa imithi lelo khaya ngeke size khona. Ngisho ukuthi amadoda ufuna siyibuke lento. uNkulunkulu wayazi ukuthi abantu besifazane ibona abantu abakwazi ukugcina umngcwele. ngakho babiza ngensimo athi insimo kaJehova. Ya manje nake akakwenzanga emadodeni. Ngangokuthi abantu abaningi baye bethi yini edala kaShembe ngabikho umfundisi wesifazane. Kube ngathakaza bekhona. Kube ngathakaza bekhona. Waye yafune ukuthi kambe ukhona yini kubona ongaba nesibindi nalokwazi ukuhlonipha ilungelo lokuba ikhanda. Ngoba ngokwesiko indoda kuthiwa iyikhanda noma iyinhloko. Njengoba iyinhloko ke nje abheke umuntu ozokwazi ukuhlonipha lobu nhloko ebowesifazane. Ingakho ngokucayi ya ucayi ngoba manje uzazi ukuthi umuntu wesifazane uphinde futhi uzazi ukuthi uyinhloko futhi. Kodwa khona lapho uphakame ngezinga olinikwa uNkulunkulu. Manje ufuna umuntu obukhali kangqondo ozofika ukuthi kambe mina ngohlobo luni ngiyinhloko kodwa ngohlobo luni. Ingakho kulesikhathi samanje uhulumeni uthe enika amalungelo abantu besifazane wayesebanika bonke engabhekile. Sokhona abantu manje abantu banamalungelo base namalungelo ukuthi bese befuna ukuba yindoda indoda miyiphuphile ebese vele kuphuphile bese befuna ukuba yindoda ebese ufuna ukuba yindoda. Manje ke uNkulunkulu uyihlolile lento. Ngisho khetha abaprofeti besifazane ababanga abaningi ngoba wayefuna umuntu okwazi ukuyikhala ukuthi yebo nginikiwe ukuthi ngiphathe labantu kodwa mina ngohlobo luni. lento idinga ukuba bukhali kakhulu ngengqondo uthi usesikhundleni kodwa
uphakame nobukhosikazi bakho ube inhloko ungamshiya ekhishini bese uyofuna ubudoda ujino ngoba ngeke uze ube indoda ngeke uzuba uphakama nabo ubukhosikazi ingakho-ke nje abantu abazi ukuthi wabakhona unkosikazi wabo umfundisikazi owayehlala esihlalweni naye unkosikazi kaThabethe wayehlala esihlalweni naye eFrayeni sithi salwazi sisekhona namanje lesalwazi namhlanje bokufuna ngifike naso waseduze sikhona silakasini cha baba kade sasikhuluma ngayo namhlanje kuzofanele sihambe siyosikopa sikhona sixoxa indaba kankosikazi kaThabethe owayehlala esihlalweni engumthemo kaNguthabethe wamfundisikazi yathi inkosi angizobeka omunye umfundisi lo nkosikazi ungumfundisi manje abantu mebekhuluma abanye abafikayo nabantu bangaphandle bathi kaShembe unobandlululo cha uShembe wenza lento ayenziwe uNkulunkulu wonke umuntu unezigaba zakhe nendawo yakhe webuka ukuthi lo ngimnike ukuthi abe umuntu wesifazane kufanele alawulwe mengimnika ukuthi akalawule akazolawula yini azakhohlwa ukuthi ubani ngisho kaZulu umuntu wesifazane ube nendawo yakhe ikhona nje izinto bakuthiwa kaMthaniya nje ingoba uMthaniya laba baba namachaza amakhulu kodwa wayezazi ukuthi ubani uyini indawo yakhe ikephi inkinga yethu yalamalungelo kahulumeni mfundisi asukafuna ukuthatha umuntu wesifazane amenze indoda athatha indoda yenze umuntu wesifazane kuphambaneke lapho ungabisazi ukuthi into enjani kanti likhona uNkulunkulu alivezile kodwa uNkulunkulu uqala ahlole unembeza wakhe ukuthi unembeza wakhe awuzomenza yini egcine sebothi indoda into yokudozwa ngendawo angithi yila kahulumeni-ke lawo lawo kahulumeni akawucheleli unembeza umuntu awenzi ukuhloniphana enze omunye abukele omunye phansi kodwa bese kuthiwa yilungelo kade ngangifuna ukuba indoda wangisiza uhulumeni waba indoda kanjalo nasenganeni uma ubhekisisa nala eBhayibhelini iy'ngane kuthiwa nawe futhi ingane ihloniphe akusho ukuthi ayihloniphe yona kuphela manje na-ke imfundiso leyo isemqoka kakhulu ngithi ngibheka lapha ehlabelelweni umthandazo wokuvuka noma wesabatha yebo uyakhuluma lapho uthi inkosikazi umsebenzi wayo la ekukhuliseni iy'ngane 35 emthandazweni wesabatha uNkulunkulu akakunike wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise ngokuba lithi lizwi indodana engahloniphiyo uyise ayibulawe uma-ke wena nkosikazi ungayifundisanga kahle indodana yakho isono sokweyisa uyise siyobizwa esandleni sakho uma wena ndoda izoba nomehluko indoda kuba ngaphezulu kwesono kuthiwa manje uma wena ndoda ungayifundisanga indodana yakho ukuhlonipha wena mzali wayo nonina wayo unkosikazi ufundisa indodana ukuhlonipha uyise kodwa kuthiwa indoda ayimfundisa ukubahlonipha bobabili uma wena ndoda ungayifundisanga indodana yakho ukuhlonipha wena kuqala wena mzali wayo nonina wayo akusasho umuntu isono kuthiwa igazi lesono yilento abangayinaka abantu ukuthi yini igazi lesono bengiyifuna lapho-ke mfundisi nalapho u-34 no-35 ithi uNkulunkulu akunike wena ndoda oyinhloko yendlu yakho 34 lokho 35 uNkulunkulu akunike wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho bobabili babiza ngenhloko so manje lento yamalungelo kahulumeni athi unikeze omunye ilungelo ithathe uphinde iphume eceleni ngoba isuke ithi akuphuca omunye ilungelo manje uyabona lo 50 uyishokudala kwakuningi bonke bayinhloko uhambe ngo-1935 ushe kodwa mase kuyiwa emacaleni ongafundisi kahle uthi indoda igazi lesono kodwa le nto lokukhulunywa ngo-50-50 uShembe wayibeka kudala wathi uyinhloko nawe uyinhloko
Yeah. Manje kuba ngazuthi nje hayi kwanje nje abantu abasiyeke ngamalungelo. Angithi inkinga yalabantu laba bepolitiki noma bakahulumeni noma bamalungelo abafike babuze kuthina bese siyabachazela bafike bame ngaphandle babuke bese befuna ukuzositshela ukuthi asenzeni njani ukube bayabuza ngabe sibavulele zonke lezi zinto sibuka la thina sakufundisa mntakasamboti konke ungayiboni. Uma abantu bepolitiki bekunika ilungelo lo 50-50 wabo akuwona u50-50 wokulungisa amagceke okwakha iqembu elizobavotela abahlala emandleni babe namandla ekhaya emzini yabantu ibidilika amandla abanikazi bamakhaya bengenayo. Alibheki ikhaya lami nelakho libheke intando yabo into ezovuna iqembu labo bavotelwe ukuze kube khona umsindo ekhaya. Angithi bakhona umsindo ekhaya sozosebenza isebenza kobani amaphoyisa azokwenzani ama-social worker ukuze bathole umsebenzi kuhlale kunomsindo abasebenzele uNkulunkulu. washayina into mfundisi labantu abafuna ukuthula ngeke basize kalula Manje makukhona ukuthula abathunga i-uniform yamaphoyisa bazothungela abantu ingasaboshwa muntu abaphakele emajele lento icishe ifane nalento yalamaphilisi esiwalanda ngale ibhedlela. Lamaphilisi esiwalanda ngale ibhedlela uma bekulapha kuphela ukugula labantu abamixayo ema-laboratory bazomixela ukuthi kuzokwenziwani abantu sebelala ngoba mebelashwa abantu bazosinda kuyibhizinisi ayikho into eyenzelwa uNkulunkulu kubantu kulabo abantu abahleli lapha yonke into yenzelwa ukuzuza izinto ezondla bona. kwaze kwanzima isikhathi manje 3 minutes to 5 o'clock siyongena aweni lokugcina lo hlelo ukhumbule emlaleli ukuthi sikwinale 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni uThaboka Samboti okhulumayo uhlelo nomfundisi uJS Mhlongo. Inamba esitholakala kuyo ku WhatsApp 0687649969 0687649969 phinde futhi usithole lapha ku Facebook page ethi sikhumbule kuphakameni usithole lapha ku YouTube othi sikhumbula ekuphakameni usithole futhi kwinale 88.4 FM ku Facebook page wethu khona lapho uzokwazi ukuthi usithole khona sotholakala nako TikTok nje ukuthi izinto zibuye zingahlangani kahle sithe hlanganise sibambela kuphunyukela kodwa uNkulunkulu ugcina sinikile amandla ukuze uhlelo luhambe ngendlela okwamanje hayi kusadonswa ngodizili nje kubantu lapha ngeke lapha ngihlale ngibakhumbuza abantu hayi yini ningakwenza ukuthi cha sestation somphakathi nana 88.4 FM isiteshi somphakathi akuzona lezi ziteshi ezinkulu namabhajethi amangake nayo yonke into so kancane le nathi suke siphathanisa sihlanganisa lokho kuhlanganayo kubonakala ukuthi kuhlanganani sikwazi ukuthi siqhubeke siphambili siyafisa kuningi sifisa ukwenza kuze bese kuba khona ukuthi cha kusala lapha nalapha ya kodwa kuyogcina kufikekile sisemandleni omuntu wesimame emfundisi amandla awanikwa Thixo wawanikwa nje lawo angazi la bese qhamuka khona-ke abanye bethi bazomnikeza amandla ayephucuba ubani okwamphuca mhlawumbe emhlabeni khona okwamphuca hhayi eNazaretha akekho kwamphuca eNazaretha amandla abo nje ahlale enjalo eNazaretha selokwathi nhlo isikhathi manje sekuyini ihora lesihlanu sizothi ukuthi nje sithi ukuthi ukuyogwinya amathe ngesihlabelelo bese sibuya futhi siqhubeka nayo le ndaba ake sishone ngale. It's Inyanga 88.4 FM weekends with the best mixing. Nothabo Samboti. Sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM. Uhlelo sikulona ke namhlanje sikhuluma yona indaba yeNgudlungudlu sikhuluma wona
indaba kaJamengweni mfundisi kunaleli igama lethu uJamengweni iqhamuka phela igama ukuthi ngoba bazosibuza abantu bathi lapha emhlabeni imbokodo umuntu wesibame la kufaka mina kuthiwa uJamengweni bazodideka ukuthi yini le uJamengweni yini uJamengweni uma ulalelisisa ingwe isilwane esisabeka kakhulu engeke ukwazi ukusijamela nje ngoba usukakhuluma ukuthi bajamela amaphoyisa khombisa ukuthi indlu yamandla chaza indlu yamandla njoba abakangema nje kuthiwa amandlovu esengweni ingoba wabambana nayo baze balala bobabili nengwe kwase kuthiwa hambani niyolanda nangu umadlovu esengweni wayelela umadlovu nengwe lela akekho wasindayo bobabili futhi wayibambela ukuthi amazipho angangeni kumina nayo yabambela ukuthi ngifela kuyena omunye wafela komunye naye wathi nami-ke mawufela kumina nami ngifela kuwena manje na-ke lo Jamengweni uchaza kona ukuthi impi abantu abakwazi ukujamela ingwe noma kuthiwa impi ngakanani ngoba masubhekisisa abekho abantu abakwazi ukulalela bagcina umthetho abawutshelile njengabantu besifazane eke siye kule kakhulu leyo kugana abantu abaningi bazi ukuthi khona lento engiyibuka la kule zinto zabantu o-TikTok khona la kuthiwa wale waphetha ecelwa ikhehla akuyona imfundiso yaseNazaretha le ngiye ngayichaza ngelinye ilanga ukuthi le yokuthi kuthiwa kaShembe kuyakhethwa engathi ufika uthatha ingubo lapha njengomuntu othatha ingubo esitolo no umshado uyinto kaNkulunkulu awuwona wabantu awuwona wothando uthando labantu basemhlabeni kodwa umshado okaNkulunkulu ingakho isiko lomNazaretha lalithi ubaba wethu Shembe indoda mayisifuna ukuganwa yayihamba enkosini baba sengibona sengise zingeni lokuthi sengingagana ngiyacela ukugana ibisithi inkosi hambani niyobiza intombazane yasekuthini isiyibona inhliziyo yalo ngoba umgano yinto kaNkulunkulu hambani niyobiza intombi ethile akayibizi ngoba iyinhle ebusweni kodwa uyibiza ngoba inenhliziyo efanelene nalo kwakhiwa umuzi la akuziyo ukuzokwenza umbukiso kwakhiwa uNazaretha kwakhiwa umuzi naqala ngisho uShembe engakafiki imvamisa yemshado nemendo yayakhiwa abazali ngoba kwakuhlanganiswa amagazi kwakuhlanganiswa abantu abadala kuqala kusuke kwenza isikhathi umkhulu uyothathela mina intombi ayibuka intombi abese thiyazi yazi yamfanele umzukulu wami ebese yangikhulumela nayo mina wayibona ukuthi ine wayebuka inhlonipho yayo mayibingelela yenze njani ufuna imaterial efanele lo muzi wakhe ukuthi le ngane le ingakhipha lolu hlobo ingahlanganiswa amagazi ubuka ngesikhathi khuluma usezosuka ke afika akhulume nesalukwazi sakhe masibani bani ihlangane nentombi lapha ngacela amanzi ithe mayifika kumina yaguqa eBhayibhelini khonto enjalo ukuthi uhamba ufika ucela amanzi oyokukhelela amanzi akunike ngani uMosi nowagana kanjalo angisazi ukhona ogane kanjalo kodwa kwakuyilona hlobo noShembe ubenza leyo bafike abazali bahlangana masulalisisa uzalwa kanjalo uBhombela ukuwela uyise uwelela kaHadebe
ufika kade ukuthi hayi khona umuntu omuhle ngimbonile kanje uyise wentombi usiyayibiza khona egcekeni yeah hayi WhatsApp nawa message nencwadi khuluma abantu abadala kuqala kwenzela ukuthi uma kukhona isici esiqhamuka uphakathi kwenu nobabili bese nithi hey ngothini kubaba intombi ithi ngothini kubaba ngothini kuma nalo ngothini kuma ebese ngaphambi kokuthi ahambe xoxa nabangani umngani wakhe abazokwakha umuzi naye unina noyise ma lo wamfana ke wasendaweni ethile omfikele ekhaya ngithi la ekhaya kathi akwenziwa ukuthi ebese ethi unina uyakwenza lo mfana ebethu uyakwenza useyawela unina uyokhuluma nabazali bangale ukuthi nina abazali umfana wenu ke kuthiwa ukuthi nokuthi ingane yami angazi nozolupha sebeyamdoza wemfana sakhumuzi la njoba sakhumuzi khona sikubonile kuleya ngane siyacela ke lento ayihambisani nalapha iyeke uzothi mewele ebuyele ekhaya lo azofika asho ukuthi bathe bazomaka ebese ethi kuyabekezelwa emandweni usephuma akafika khulume ngokuthi ebebheda lo mfana kwasho ufika mntanami kuyabekezelwa emandweni uNkulunkulu uzokusiza ayiyeke lento asithandaze mimbona ngakusasa intombazana izombona engasayenzi lento ngoba uhlonipha abazali bakhe akathumelanga abangani akathumelanga abangani useyahle umfana ebese ingane ithi ukuthandaza kusebenzile ukuthandaza la ekhaya kakhulu uyatshalwa kutshalwa nokukholwa kutshalwa yonke into kula kwakhiwa lo muzi awakhiwa abangani awakhiwa zingane kwakhiwa abantu abadala abane experience yokwakha umuzi bakhuluma bese kuyakheka manje na ke kwahamba sase siba nalento kuthi uthando kingayothando yini kingayothando alinayo into yona waqhamuka lento yamanga kuthi uthando ithi inkosi ngelinye ilanga esawathi edlule bekhuluma leyo nto ithi athi umuntu uyakuthanda ngesonteze makhona konakalayo usiyakubulala mase efika enkantolo into yakhe yokuqala ngimbulalisa ukuthi bengimthanda ungiphoxile umbulala kanjani umuntu omthanda kwevele lungekho kulona uthando inkinga yothando mfundisi libuka ukuthi unani akathandi wena uthanda leli jazi oligqokile isicathulo osigqokile imoto ohamba ngayo ukuthi usebenzaphi uma waphela lo msebenzi siyashintsha yonke lento ngoba kathandanga ukwakha nawe wathanda izinto ayibonile lezi zamaflower ezikhona la kuze kwafika lezulu esithi ngidle ngamabala nje kwakusukela la kusukela manje musubhekisisa imizi eminingi idilika nje ingoba abantu besimame asiyabaniki ilungelo labo ilungelo lomendo lali ngekho ezandleni zababili abazoganana lali sezandleni zabazali abazi ukuthi umuzi wala ekhaya nje kanti futhi bafuna ukushiya abantu la ekhaya abazoqhubeka naleli siko la ekhaya ingakho ngikhuluma kabi lento anganoma kufanele ngiyikhulume khona abantu abamaNazaretha oyekabona intombi ebesethi ayikhoda uNkulunkulu wami lengane engathi ngakana kwami ebese banenhlanhla indodana memhloniphi kunabantu abaphendule oyise nonina bebengafuna ukukholwa baphendule ukuthi ufuka ukuthi uyise nonina uvakashile ngithi uvakashile ePhakameni uvakashele eJamangweni uzobona isalukwazi esiwunini ebese ethi unina wakhe mntana mkhona ingane engiyibonile yasethempelini elithile athi umfana yini ithempeli akasonto umfana yini ithempeli ma ebese ethi ithempeli ile ndawo esisabatha kuyona manje mntanami angithi uyabona ukuthi la ekhaya mokonakele siyaguqa thina sibiza ushembe kulunga sezothi umfana yebo njalo ma nomsebenzi ngawuthola nje wena wanginikelelayo kodwa manje akakavumi ngikhona usethini umama
usethi akufika uzobukela imgidi isiya leyo mizi yakhe esezofika umfana buka abe sayikhomba nina yibona le gita lapha iyona ntombi ke leyo engicabanga ukuthi umntanami angithi manje wazi unina wayo bahle naye jamangweni uyayibona mile thela amanzi unini ukuthi awuyazi yahlonipha ingane umuzi wakhe wawungakhiwa ngokulungisa amashiya nokupenda umlomo ube bovu nokulungisa izinwele babehloba ngemisebenzi emihle babengenzi izinto zokuheha zokubukeka zokuheha nje ngoba leyo nto leyo ukudoba nje hayi asithi babengabadoba abantu ngemzimba ngokulungisa kodwa babe badoba ngemisebenzi ebonakalayo ya manje ke lento ayidala ukuthi athi umfana kusasa ngiyobhabhatiswa ngisagoduki ngiyolala ekhaya nihlale ekhaya nibone kulokuphuma umuntu uyabuya somnuka kancane ugwayi awuhlayisuthi hayi baba ngisho ngisiza nje bezenzeka baba njoba ngila nje ngize kuma kodwa sengifike ngayithanda lento yini sebezomluleka ke manje inhlayisuthi uyaqala uyakhiwa ke kwakhona lo muntu uma waleli khaya imizi yakho kanjani uma waleli khaya ubona intombi uyabona ukuthi mangifa kuzophela umNazaretha ingakho ngithi sizama ukuthi la intombi lena useyibonile ukuthi iyona ezokwakha umNazaretha sibuyela kule yanto ke mfundisi ukuthi abantu abakhulu laba finish ngoba manje wakha aze akhe ngisho indodana leka mama ayikhiphe etshwaleni ayikhiphe kwaya ayikhiphe kuyo yonke indawo ibuye izoba yiNazaretha kwakheka umuzi uyazi uzobona ngathi lo muntu uphenduke namhlanje uzobona ngoba angithi ufika uJulayi ukhetha inkosi useyakhuluma nabazali ke manje lo uma wami angithi mina ngumfana sokhuluma nabazali hayi kodwa siyayithanda ingane yakwakho ngiyayithanda uyazi ngavuka ukukholwa nalo mama wala usepha ukuthi mebehlele ejamangweni yipi inkulumo ababa nayo ngoNkulunkulu wasekhaya bayatholana baqale babizane ngabalingani ingakenziwa lutho hayi usuzoba umlingani ngoba babonana ukukholwa kwabo ukuthi babonana ukukholwa kwabo umuzi wakhiwa kwakhulile abantu kodwa mebesuka ke lapho umfana ngithi uthe ufika wathi ngiyabhabhatiswa kusasa wabhabhatiswa waqala wahamba u23 ufike ngoJulayi ngoJanuwari uyabuya mebuye ibona labafana Samboti okwakuthi makuhlanganiswe intombi uthole uculu gaqe udade wabo uzogidela umfowabo ngoba akakwazi ukugida akasezi kithi inkosi ilanga ngiyixoxe kwesibili noma kwesithathu inkosi ilanga ngoba ugogo uManzama wayeyiNazaretha angathi kumbiza ngalo ngale kagogo ozala umkhulu ukhokho angathi uzana unkosikazi wakhona noma ukhulukhulwane noma yini kodwa enjalo uMaxulu yena owahlangana noBhombela entabeni wayesethi omalukazana bakhe base beyakholwa manje na ke into esiyenzeka ke ubaba ilanga masekuhamba masekushona ukhulu wami usokushona ugogo wami Manzama usekubuza ko-anti laba ngikhuluma ngabo ikhehle ubaba wakho liyafuna nokugana ubaba wabo uzithi ikhehle liyafuna nokugana leli khehla lilona iNazaretha ufuna inkosi ilanga ifuna bungapheli umNazaretha egcekeni usiyabuka kwafika intombi zayizantathu esithathu ayithathayo yokuqala wayibuka lo wahlola inhliziyo ufuna ukwakha umuzi wakithi noma usakhile noma lisekhona iNazaretha sibonga ulanga phuma sode nabo thwali abangu kodwa akahlolanga inhliziyo yendoda wahlola inhliziyo yesakhamuzi uomama labe sikhumbulayo namhlanje
ukuthi uyakholwa yini iyahlonipha yini inako yini ukubekezela ngoba izogana umuntu ongakholwa sekufanele omdala futhi omdala ozala izingane ezindala kunayo la uzokwakho kuNazaretha uShem abantu ababekholwa lapho angazi le ngane zamanje noma zingakumela ndoko ingakho uthe le ndaba wazi noma kufanele kuyikhulumeni ngoba esikhathini samanje emfundisi sekubuka ukuthi unani uyabona ubaba wami 1918 mhlawumbe lo gogo ngumshoyo akayena mhlawumbe ko 1930 something ubaba ka 1918 okuyena oyinkosana kaMkhulu uzoganwa umuntu oyingane ngokuxakayo kunoba bamshiya ngo 40-50 years mase efika ubaba ilanga uthi wena ntombazane uzogana uyise wale ingane akekho umkhulu yini enzoshembela wenzela uMnazaretha ukuthi bungapheli ekhaya ngoba kunezimpahla zakhe ezihleli kithi uthi ke wena ntombazane uzogana uyise walamantombazane akekho lo yise walamantombazane akabuza ukuthi ungakanani lo muntu engiyomgana kwabona laba ozami nokhololo bengebona owethu abekezela ukhula baba Nkosi yamakhosi akaqilazekile ngoba utshelwa yizwi lamazwi ngoba khona umkhuba bathi ngizohlangana nebhokisi eminyango njoba kushona ingane izelwe leli bhokisi odlala eminyango kubhaliwe nomuntu uhamba nini usothi umuntu uhamba qala kunawe wena ukhuluma mfundisi into efana nesizwe lesamaZulu njoba seyikhona ngoba umama nomkabayi amadodakazi kaJama iwona alanda umthane amadodakazi alanda umuntu oyingane kabi kise kufanele ukuthi ayethi sisi kuyena nabo ngoba uyena owayebagada kodwa kwathi ngoba sebefuna ukuvusa indlu yakwabo kwabhekwa engenandaba nokugana uJama futhi engavuna igane enelisiwe nelamawele akhe amabili kodwa lezi ingane zakhe zamantombazane zamlanda lo zamlandela uyise wasethi uyise hayi kulungileke kwase-ke ethola ingane yomfana lathi nenze ngakhona nalanda kuze kube khona usenza ngakhona so into ethi ayicishe ifane leyo ngoba nakhona walanda umuntu omncane kabi ukuthi azoba inzala sizwe sakaZulu njengoba seyikhona manje uyibukeke lena eyenziwa inkosi ilanga ibuyisa umuntu ozovuka athi lala nathi vuka nathi ekhaya kunamakhosikazi uzoba inhloko lo muntu kunamakhosikazi mathathu la awawona amaNazaretha lento ifana nalento ugoga abangamaNazaretha kumanzama abangamaNazaretha ifana nalento aduyisho umfundisi yokuthi umuntu wesifazane abe umfundisi kungena umfundisi manje ekhaya kungena umfundisi manje ekhaya bekhali ngalendlela ngengqondo befika uthe efika ngathi ubaba ubehlolile uthe mefika nje kwakuthwasa oyedwa lamakhosikazi engena umngoma engena umngoma kwase kufanele anti babaleke nathi sizohlala ekuphakameni bese kusala umuntu oyedwa manje ozokhuluma indaba kaShembe kube ile ntombi yakamakhanya entinyane elethwe inkosi ilanga ukuthi izogana umkhulu uthi ke ngenhlanhla umkhulu wangayizwa indaba yalokhu uyathwasa into edala angayizwa uthi ungenwe ukhokho ungenwe uyise kaMkhulu uthi umkhulu ungangene wena unkosikazi ngikhona ngangokuthi nengane zabafana nginazo ngiyayikhuluma lento ngoba iyiqiniso uyabukuseni biza umkhulu ngegama umkhulu ayihloniphanga indaba ukuthi lo muntu unabantu abadala wahosha imvubu igaxa uyabona ukuthi no ubiza mina ngegama umalukazana hayi khona igaxa imvubu batshela indoda yakhe ifike la sizokhuluma naye ngalesikhathi kwenzeka lento uyavutha ekhaya thina kufanele manje siyaxoshwa la ekhaya ngoba asifuni ukushaya ihlombe sishayele lo megate sithina uShembe wathi asisishayele sangoma ihlombe namhlanje siyasaba ukuyikhuluma lento ngoba sifuna ukuthi kuthandwa imindeni kodwa ezulwini sizokwaliwa
ohlala lo muntu wabekezela balolile ilambu langacisha lomnazaretha ngentombi efakwe yilanga la ekhaya yabummisa ubuNazaretha uma ngayikhulumi la kuhlala e-studio namhlanje uma ngayikhulumi uma ngayikhulumi la ngoba lentokazi yakamakhanya ngoba angithi khona uma wabo kodwa yahluleka ukuthi izivikele ekutheni isihlale ekhaya yona yabekezela lithi la ngani ikhehla leli ikhehla ngikhuluma ngalo ilona lalifika la ephakameni lizosibona nahamba nina naye ephakameni yasala lento wasala le ntombi yahlala la yaloku iNazaretha ngihlala kuyashisa la kwakho khona bangakholwa la ekhaya okwenzakalayo isibani nje siyalokoza okwenzekayo ke Samboti kithi bokunosuku la kabheka bezayo emathunini nasekubalekile angalo mkhona yini amathuna asekhaya bokunosuku olaziwa ngokusemthethweni okufika ngisho nabantu bethempeli kuyo emathunini akamhlongo ayocenta kube khona inkonzo yakhona la amiswa yila angathi ayimiswa kanjani naye uphaphame nje iphaphame kwenziwa leyo kuthe ekugcineni ngizokusho ngamagama ngikhuluma into la ngifuna abantu bayibhale phansi abantu uthi omunye unkosikazi angithi manje khona umonyana ukuthi kamhlongo abakholwa umkhulu akakhona kamhlongo kufuya izinja engadlali ngikhuluma nje mina esihlangabeze nje wasiyilanda enanda esihlangabeze emtshebheni eyazi lesihlanu tulesihlanu ubhuti uyabuya iyomhlangabeza phansi njengasemtshebheni olesihlanu ilozingani nje noma imuzwa ngephunga ukuthi useza iyomhlangabeza esitobhini khuluma lo hlobo lezinto kwahlalwa ke la mokuhlaliwe sikhuluma nje umuntu osifazane nje yes ngoba sikhuluma ngomuntu owathunywa kwathiwa kaye kaMhlongo ayomisa ubuNazaretha wafike wamisa ke bathi ke lo nkosikazi umakhuzwayo lo uyenkosini ilanga ufike uthi baba asazi noma ubaba uyazini kaMhlongo njengoba kukhona izinja ley'nkonzo esilokuzenza khona ney'mpahla zenkosi ihlala kanjani emzini onezinja uyotshela baye uyotshela inkosi ithi inkosi kuyena njengoba nobaba wayeyakhona kaMhlongo wayakhona wafika wakhomba inkomo eyayisengwa khona zazi ngekho izinja athi baba zazi ikhona angithi uyazazi yini lesikuhlupha manje ngezinja zakaMhlongo zenzeni wathi nsi wayesethi suka la kusho isilwane sesizulwini suka la ngoba ubona ukuthi uShembe lento ayenza kayazi cha ufuna kube yikubi ngisho khona ukuthi ubona ukuthi uShembe lento ayenza akayazi kusho ukuthi waye wrong ukuthi ayemzini onezinto uShembe owayisukela waya kulowa muzi wahamba ubaba mkhulu ilanga lathumela inkosazane khona futhi kuwona lo muzi wona lo muzi ukuthi ayihambe ithumela iyogana umuntu ongakhona uthe omunye ngikhuluma leyo nto wathi kanti babeganwa nabantu abangakholwa inkosazane cha kwenziwa uShembe lo nokuthi kubekwe unkosikazi kaThabethe kwenziwa uShembe hayi ukuthi uzosuka nombanike athi ngabo umfundisi futhi wayebona khona into ayibona kuyona ngingakho ngithi buka namhlanje uhleli la emsakazweni uyayikhuluma le ndaba eziwa izwe lonke mhlawumbe uShembe nje wayifuna nje khona lento ayazi ukuthi lento le khona la izoyakhona mina ngizoyiqala la akafuni into eziningi ufuna lento yakhe nje uyazi kodwa yena uthi ekugcineni mbukeke inhloso yakhe lo oyengene umngomo kakwenze kuthina sihambe size kuphakameni nyokhulele kuphakameni uthema size kuphakameni base buyaphupha umngomo wangenza lutho wangaba ngisho nanethwase lodwa bokufunakala angenwe yilento bese kuba kubi bese sihamba siye kuphakameni ukuze ngene ilanga ngihlale kanje ngikhuluma indaba kaShembe kodwa yonke lento yenziwa ngabantu besimanga basemqoka ke kakhulu utho omunye ingane mise esikoleni ihlushwa abangani bayo ma
Abangani bawo cha uma wakho ngokuthi lengane makubhala incwadi esikoleni kuthiwa kubiza umhlangano wabazali isisele naye edunini ivele idabula incwadi endleleni ishawa esikoleni ivele uma kaphilile ingane ezinye ziyamazi zisho la komisi bakukhona umaka mubi usaba uthi mubi uma wakho lengane iyasaba uyazi into yakho noma ngaba yimba ayibona ububaba ngendlela abamsho ngawo ububi bukanini azigcina ibochamubi phela ngempela uma ibona chamubi izikhungu sibindi ke ilanga ma yile dala ube mubi kanje kuthiwa uyayixoxa lo nkosikazi athi mntanami njengoba ngimubi kanje ungaphatheki kabi ngokuxoxela le ndaba kodwa mina ngaba mubi ukuze wena ube muhle uchaza ukuthini ma uthi ngelinye ilanga ngathi ngiyokha amanzi emfuleni lamanzi engangiyowakho ukuthi uphuze kwakuthi ngikuwashele kwakuthi ngikugeze ngawo uthi ngathi ngisakha amanzi uthi ngangushiya endlini ulele eduze kwensika endlini eyirondo ngushiya ulele eduze kwensika ngazi ukuthi usebuthongweni umfula ukude kakhulu uthi ngathi la ngithi ngithwala isipakupaka nje uthi ngabona kushunqa intotho endlini wawulele kuyona uthi nje uyayisha uthi ngathi mangifika uthi ngabona kungcono ngife nami kanye nengane yami uthi ngathatha iblanket kwenye indlu uthi ngayithela ngamanzi uthi ngase ngiyimbatha ngenzethe umlilo unganamatheli kumina ngoba iblanket umanzi uthi ngangiqonda ukuthi ngizofika kubona uNkulunkulu mengifika usaphilile ngizofika ngisonge ngalo ngizofika ngisonge sobabili ngalo blanket uthi ngathi mengithi ngiyakusonga ngoblanket uthi ngabona ublanket wanela wena wedwa uthi ngase ngima ngiyibuza ukuthi ubani osadinga ukubona umhlaba mina nawe ubani osadinga ukubukwa mina nawe uthi ngase ngikhumbula ukuthi wena uyintombazane usadinga ukuthi ugane abantu bafuna ukubona ubuso bomuntu bubuhle mina akho umuntu osobona ubuso bami uthi ngathatha ublanket engangumathi sombatha sobabili uthi ngambathisa wena uthi ngaphuma uthi ngase ngishisa umlilo uthi nje mntanami ingoba ngangena emalangabini omlilo ngifuna wena baningi abazali namhlanje abadla amaphilisi Hotold uyabona abantu abanoshukela kakhulu abathola amaphilisi abantu besimame ngoba ibona abahlala nemndeni bane stress esenziwa yonke into ishaya enyameni kubona baba abaningi kuyaye ukuthi masekunzima babaleke bashiya ekhaya kodwa hlala umthwalo usale noma umthwalo hlala umama istress soya kuba khona iBP izoya kuba khona akadli nokudla okumnandi ngoba ukufanele kancozule bawesika banamhlanje kakhulu kulesikhathi sikusona kubhlungu ngoba usezondlile zakhe ingane zakhula azuthola umsebenzi zashiya zayohlala edolobheni zayohlala edolobheni ihlala emathaveni wonke abazukulu uqala phansi ondla ingane kufanele ngempesheni yakhe abanye njengamanje bashiya ingane nonina bahambile bayophuza utshwala badla utshwala unina namhlanje uyagula le ingane mekuyakhala ilambile yini avuke kungavumi ephethwe ikhanda ayobilisa iparish wenzela lengane indoda ngeke imele ikhule lengane futhi iphinde isithuki ikhule nayo iyabuya iyazala ibuyisa kulogogo futhi ohleli la ekhaya isithuki salikwazi ifuna imali empesheni yona le bokufanele masithandaza bokufanele ukuthi makuyinyanga yomama sikhulu kade ngikhuluma kwenye indawo ngithi mina uyazi nami ngiyakhala ngithi akukhulunywa ngenyanga yamadoda kodwa ngiyabona iningi into eyenziwa yilabantu okudala ukuthi uma kuyinyanga yabo njalo kunezinto ezivukayo abazenzayo uma siyisizwe sikhala ngobugebengu sikhala ngakuhlupheka sikhala ngani isona ziphi isibusiso esizithola ngempela uma sihlupha abantu abathwele kanzima kanje ithi incwadi la fundisa enkulu le fundisa indodakazi yakho engazoni wena ke ndodakazi lalela izifundiso zikayihlo nonyoko zokuthi ihlonipha uyihlo nonyoko khona into eshoyo egcineni yini inzuzo yokwenza lento uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho uyokwandela izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga uyawubusiswa eganeni kwakho ziyagana ingane zethu
Uzogana ayijoli uzogana kanjani? uyawubusiswa ekuganeni kwakho nenzalo yomzimba wakho yakubusiswa inzalo ebusiswayo etholakale emganweni Elalelayo futhi. etholakale emganeni manje njengoba kunje indaba ayilahlekile sole ingane kuthiwa fundisa ukube labantu bebefundisiwe ngoba benza izinto ezibheke eceleni benza izinto ezibheke eceleni nje ngoba thina sikhohliwe ukufundisa Noma sifundisile sifaka imfundiso wrong. lalela phela asifakile imfundiso wrong Yeah. nayi indaba khona indaba ekhona enkulu kakhulu khona indaba enkulu Kona indaba kade uyikhuluma uthi ubaba umkhize ubaba umpostoli umkhize umhlambululi mawukhuluma ngale ndaba yokugana umfundisi nokugana ukhuluma indaba yebhenji ukuthi lapha kanjani uthi inkosi langa yayivela ibiza intombi ungonakele lutho nje ithi bizana umfana wasekutheni ahamba lana afe aguqe la Thamani nibiza intombi yasekutheni bafe baguqe bobabili laphambi kwakhe mhlambe kuya ngokuthi ubani ufike eqala makufika intombi iqala uzofika wena mfana already siguqile laphambi kwakhe kuthi baleka mhlambe awaze ubizwe lathi inkosi yakubiza wafika nayo intombi iguqile mfana wena mfana umngakho lo yazo kulungile hambani hawu usaqedile njalo siyosho na hayibo ubaba uthe intombi yasekutheni le usibani uyayazi mangaya uyazi into inkosazana yasekutheni le umngakho ke wena uyazi kulungile hambani hawu so ufuna uyolobona bakulungise uthi uya la ubaba umpostoli umkhize lo esike sibadlale la bekhuluma kufanele isikhathi yazi kube bengicabangile ngabe ngiyiphathile le ngofuna sikhuluma ngoba ichumene nale ikhuluma nale ndaba uthi ubaba ngingamtoli ke ebeyikhulumela ngoba ukhona eyikhulumela uthi ubaba umkhizeke kuhamba sesibuyela kule oyishoyo ke mfundisi leyo ukuthi kwangena lento ekuthiwa uthando waqala manje wabuka intombi ukuthi wabuka izitho wabuka ukuthi wabuka izitho ukuthi kanjani angifuna empofu mina ubaba uzongikhethela eminyama hayi mina ngiyithandi le eyislender ngifuna isidudla ngiyithanda isidudla mina ngifuna islender saqala manje kwangabheka ama-quality okwakha umuzi sabuka iquantity sabuka iquantity yes uyibeka kahle mfundisi sabuka iquantity manje sabuka iquality sabuka ngamehlo enkanuko sangabuka ngamehlo okwakha umuzi okwakha uNazaretha ikona phela okudala ukuthi mase kufuna incwadi yomshado singabe savuma la ukuthi ushada umshado wabantu noma waNkulunkulu ingoba akuseyena umnikazi wabantu osikhethelayo sesikhetha ngokuthi ayifika yalawo kusasa ubone enye ifika engcono kunale usuyathatha ngoba ukuwola lokhu inkanuko akuyona imfundiso kaShembe ngiyakuphinda lokho maye mawuqale nje wathi isuka nje waqala ngenkanuko isuka nje ngeke usitope sekuyinkanuko one way ngeke usitope ithi ungakafiki kule ncwadi ngiqedele kababa umpostoli kani uzoyivala lapha uthi ubaba umkhize ke khambe kuhamba ke asethi amadoda cha awaye inkosini ayobika ukuthi nowona asecela ukuyikhethela ngoba ubaba ubakhethela intombi abangayifuni kwasethi baba kwenziwe kanjani base bethi bazo lase liyavuleka ke ibhentshi ngoba sebethe bazoyikhethela uthi kodwa ubaba umkhizi uyazi isimanga sale mshado yenkosi ilanga sisinye ayikhona yodwa yabhidlika kuleyo baba le ayifeka akunika intombi ongayazi ongazange uyikhethe wena uthi ayikho uthi abantu babehlala bengazani bengathandani boze bajwayelane baze bahlale bafunda ukuthandana khona la khona babefunda behlala wazozathande wayeke wathanda ba uzozathande nje wayeke wathanda bani ezozathande ngoba bayaqala ukuhlala la lo akazahlala uthi umkhize nami kwake kwangenza unkosikazi wagcina eshonile ngoba ubaba wamhlanganisa uthi ke kodwa egcineni wamnikeza umunye ukhona umunye ngoba sekushonelo wamnikeza umunye uyayichaza ke indaba uthi kodwa
nesalikwazi samfica ehleni naso asinikezwe inkosi ilanga uthi nasi namanje nakho hleli naye la eshisalwazi sakhe ayihleli naso ethi ngangimnikezwe ubabila le esiyikhethela thina avi neyinkinga ehlale ziyobikwa kubakhokheli nabafundisi nabashumayeli njalo sekwenzeka ukuthi sekwenze uthi umkhize leya yileke mfundisi kade uyisho ukuthi enye kwa ngale ingakafika ushembe kwakusuka abazali noma abantu bengakakholwa kwakusuka abazali bawelele ngala abantu besintu nje babeganiselana ngalo ngawona ingodo engaboli zokwakhe isibaya uyithi la siyifunde sangananga konke semqoka ku 34 35 kuthi uNkulunkulu akunika inhliziyo yokufundisa inhliziyo yokufundisa icela uNkulunkulu bese kuthiwa nendodana futhi awunika inhliziyo yokulalela asikwenzi lokho namhlanje ngingakukhuluma inqaba kubantu ukuthi abantu namhlanje abamaNazaretha imvamisa yabo ingane yakhe inethikithi lani inethikithi lokubhabhadiswa kuphela abanalo ithikithi lokubusiswa ithikithi lokubusiswa ilona elale kufaka inhliziyo yokulalela ngesikhathi ubusisa uyingane wawusuke kubusisela ukuthi kungene ingilozi ezokwenza ukuthi wena ube nendlebe yesithathu noma ingane ungayibona ikhule nje ificwe ikhathi ezoganga kodwa khona le ngilosi ezoyikhalima ezothi mayikhula ikhalile leyo kubhabhadiswa eyokuthi sengiyavuma esizokugada ke leyo ukuthi ungoni ungahaleli izinto ezihalelwa abantu abadala abangewona amakholwa le yokubusiswa izokunika into yokuthi wena ngoba usafundiswa ubambe kungene kungaphumi endlebeni izovala amandlebe ukuthi kungaphumi ivule ukuthi kungene ngala kungaphumi ngala ngoba isibusisa siyindawo mfundisi asikhuluma isibusisa mase sihlele isihleli namhlanje ingane zethu ayilaleli ngoba asiyicelanga inhliziyo yokulalela nathi asinethikithi lodwa lokubhabhadisa manje lesasibuza ngoba isibuziso ngempela sikhulu ukuhlela isihleli uNkulunkulu angakiyeka wenzeni bese ethi ngoba isibusiso sihleli yothi mhla sefuna ukukusebenzisa yena ngoba uzoyikhipha le ngilosi ezokugada uzothi kodwa manje sefuna ukukusebenzisa yena okay sengamsebenzisa baqala abantu basho njengoba basho bamhlanga sebezosho njengoba basho bamhlanga bathi awulo muzo nezinto bazothi lo enje kanti sekuvuka ke manje uNkulunkulu cha imina lo anazi sisuka phi naye sengiyamdinga ke manje lo enje awenza uNkulunkulu umsebenzi ngoba uyena owayisibekile lesibuzo ukuthi kade wenzani kade kuseyisikhathi sakho leso sekuyisikhathi sakhe ke manje buka le ndoda uPaul inkunzi yayishaya abantu ngesakhile bafaka umkhondo mukathi iNazaretha kufaka umkhondo yagcina isibekwe icala lokuthi yinhloko yamaNazaretha yaboshwa uNazaretha umNazaretha kuyona kade bopha abantu ishaya abantu iyona egcine kodwa isiboshela namhlanje Thabo ngikhuluma kabi ngifuna abafowethu bangilalele ngikhuluma kabi ngoba sengikhulile ngibuzwa enye insizwa ithi lo mgido okuthiwa isikhihli unami umphumela ekukholweni ithi mina imfana yabo lento ibuza ibuhlungu ngoba ngiyingxenye yabantu abasungula lento sabo kuqala noma sabo sibili manje namhlanje ngiyabona ama-followers esikhihli ngiyabona namhlanje ngangithi mangigida mangijika ngikubuke ivukeli ziyangibona yini ngangaqalazi ukuthi uNkulunkulu ungabuthini ushembeke uhlaniphile uyabathanda abantu ushembe uzela izoni bakhala abantu isona experience bakhala abantu abadala Samboti kanti namgidi wena kodwa abafana hayi ngathi awumuhle kahle aboti abasilahlisi izilalela inkosi ibabize ngelinye ilanga ngaphakathi kwakwemolo ethi yazane nabafana ngithi ifike ihlale kuthiwa bafike
bese begqoka nje ezinye izinto besithi inkosi khona lezi zinto kuthiwa niyigqoka emshadweni abaninilandi kwakunembe labo elalinombala omhlophe kanti lento naselangena esikhona hayi ngutshela nje into eyenzeka hayi bo phela ukuze kuthiwe mina isikhihli ngithi into efika manje phela ukuze kuthiwe isikhihli ubhuti idlozi uqamba leligama lesikhihli wathi labafana abagidi bakhihlisa kusho udlozi wathi abagidi kusho ubhuti idlozi ozalo umamathusi ozalo umamathusi wathi abagidi bakhihlisa kwase kuthiwa-ke igama lalomgidi isikhihli ithi inkosi-ke hambani bahamba-ke balanda amabhuluku abo ngithaye emnyama leli yembe lalimhlophe la laselibabovu ngala emasayidini ngiyalikhumbula khona namakapisi bahamba-ke balanda-ke ibhuluku-ke elimnyama-ke naleli yembe bathi uba bayakuphelela amaliladoku ukuba ukhona umfowakhozi ngabe ngifakazela manje umphathi bahamba balanda ikapisi wathi akuphelele bahamba balanda amatiki wathi kugqokeni ase bagqoka wasegidani-ke nigide njengoba niye nigide zayithwala zase ziyenza lento yokukhihla usethi ubaba yini pho ey'mbili bengathi wenzani akafuni bahlubuke hayi ukuthi ngoba iyinhle leyo akafuni bahlubuke ngixoxile ngelinye ilanga ukuthi inkosi kwaxabana okekane noma ibisi nomkhuswane baxabana namantombazana ayesanda kuphendula kubanga into eyashiwo inkosi ewumthetho wasekuphakameni efike enkosini sihamba ngobabili baba laba basiphikisa ukuthi la ekhaya kwenziwa lo sithi ke asize enkosini ethi inkosi baqinisile inini eniphethayo hawu tukekane masibuyele emuva kanti ubaba uyixoki naye kanti ubaba uyixoki babadumele babuyele emuva fike bahlale athi umi asibuyele kuyena sewusho udidekile angisebenze bafunda naye kwakulesingaki kwakuyisikhathi esiwukuthi sebeyotshela ubaba bafundela amaminithi baba nkosi yamakhosi asizile ukuzokuphoxa kodwa sizowubuza ukuthi inkosi ayididekile kodwa ngoba kwakusuku oluthile siyazi akwenziwa lokhu ukubuza ushembe kwakusuku oluthile kusendaweni owukuthi kwakhuluma usibanibani nosibanibani wawusuthi wena baba athi ya uma uney'ngane ey'mbili enye endala enye incane zikhula zombili yipho ozoyikhona hayi baba uzogona le encane esinamandla ukuyimela wesethi uyabona laba ukube ngibalahle ngecala ngabe sebephume ngesaba bahlubukile nina nihlubukanga nibuyile neza kumina bebengeke babuye laba ngisholo ukuthi-ke namhlanje iyangigulisa nithe imibuza lensizwa ngendlela esiyonakele ngayo lento ngendlela esiyonakele ngayo ngiyafisa ukuthi balalele ukuthi yayiqalwe yithina kodwa namhlanje yasimangalela masiyibuka angikwazi ukuyikhuza ngoba ingane zithi sifuze nina baba sizothini kodwa siyayibona manje iphumile kulayini ngoba uma kuphuma umgidi impempe inika umuntu oshaya impempe lezi zinto ezenziwayo imvamisa yazo akuzona ezenziswa umuntu oshaya impempe izinto esizenzela thina lezi zinto kufanele ngabe zenziwe emshadweni ongenani kuphela hayi emgidini kaNkulunkulu angazi noma khona emshadweni sokwasathane nomgidi ngoba igama lisohlatshela solikabani laNkulunkulu manje na-ke ngenzela ukuthi bezwe abalaleli ukuthi kubuhlungu ngoba lento yaqalwa yithina namhlanje ngihleli la kodwa ngifuna ukuthula ngingakhulumi ngayo ukuthi yimbi nakuba inkosi yayivuma ngoba yayifuna singahlubuki ngokufanele sithi mase sikhule sithi ey'nganeni zethu bantwana bakithi abathanda ukuphila emhlambeni kaJesu banama-step awu-4 kuphela usini ubheke phambili usini ubheke emumva usini ubheke ngala nangala u4 lo bese lishintsha igama bese ubheka le ubheka nalapho futhi ubheka amagumbini amane
ubheke makho zonke ihlabelelo zijwayele zibe nama step awu4 phela ayikho ngaphezulu ka4 kodwa lama step awubheke emagubeni amani ukhombe kuleli igumi ukhombe kuleli igumi ukhombe left and right back and forward mawuthi mfundisi siphumile esandleni sikhuluma ngomuntu wesimame namhlanje usuyibona nakubona ukuthi isikapakele nangakubona lento manje ukuthi ngendlela ephume ngayo esandleni isikapakele nangala nabo ke namhlanje ngale kwe-uniform nabo so uyabona mase ngikhombise phesheya esigcawini Sambothi kwakusuka amaphepha phesheya esigcawini lapha kaMawula mase yihudule intombi kusuka amaphepha mokugida intombi namhlanje ziyacathula le hudule unyawo abona unyawo ubona umuntu angaqeda ukugida unyawo lungenaluthuli bona bongagidwa ngisho ukuthi ke iphathana kabi lento into iyaqala wena mase uyibona usuhleli phansi awukanti kangenza isono engathi usengazi ukuthi ushembe wayenza ngamabomu uthi yenzeni kodwa kusasa nizoyibona uyabona ingane mayenza into bese ethi umzali lungile nawe uzozala dlala ngomlilo athi nawe kodwa uzozala akuyeka athi kulungile kodwa nawe uzozala awukakazala uyatshela ukuthi nawe zakhe ingane ezoyenza wena lento le uzoba nenkinga mase kufaka kuyikhuza ngoba yaqala wena kodwa nawe uzozala ngenhlanhla sengishilo lento ngiyacela kubafowethu noma kubhlungu ngoba ngibekezelele ngiyahluleka ukuyifihla ukuthi hey saze salenza iphutha phambi kaNkulunkulu wasekuphakameni ukube ngiyafisa ukusho ethempelini uNkulunkulu wasekuphakameni sithethelele ithini saqala lento sasimenywa kuyona yonke imishado kodwa ngiyambonga umvangelo udladla nomfundisi uMadonna okwa ababe lokubelwile nathi uthi ngelinye ilanga abantu abazi ngakuphinda lokho isikotshi sokuqala inyanga yezulu ihleli kwaba yithina bafana basekuphakameni sasilandwa imoto ka-Ford Custom eyagcina enye yayithwala izitsha zazi nombala ofanayo babe ngafiki bonke labantu imvamisa baba ngumsindo namhlanje yayilanda thina saba isikotshi sokuqala wawuwodwa ulayini wesikotshi inyanga yezulu iqala kwakulayini wasekuphakameni sasilandwa yileyo Ford misilanda sifike sigide umwela sabuya sibuyisa okuxakayo ukuthi nangaleso sikhathi sasifika ngelanga lomgidi ngoba zazinganandaba nesamba fika ngelanga lomgidi kuphela kwaqeda uvunula futhi sibuyele emuva ngisho ukuthi ke lokho sekwenzeka namhlanje sekukhona laba sebeze babizwa ngo-JJ kuningi January and July bafike sonto noJanuary noJuly kuphela manje na ke ebengifuna ukusho ukuthi ikhona into engifuna ukuyisho ikhona lento engifuna ukuyisho mfundisi bayakubamba manje sebeyakubamba basezulwini so bantu yayibona ake ngiqale la bo naye nemouse yami ngifuna ukufunda la isikhathi asisekho manje sithi imzuzu isimina 5 ake ngibheke la ku Facebook kaSikhumbule Kuphakameni umpilo Nhleboko kaXolomba ukuthula estudio nginilalela ngisematikwenanda uzama Nkabinde naye nangila ushaya izandla bheki izenzo isabatha elihle estudio nakubalaleli bonke ngibonga imfundiso uShembe angigcine njalo nginani ngikwamasho hostela from eBhamshela kwahlathi ikhulu bhekizenza mngoma amen bhekizenza madubi isidlo sikaThonono Mbatha lento enziwa amakhehla afuna ukuganwa izingane ezincane yimbi zikhona izalukazi ezingabafelokazi abathathe kuzo kungadlalwa ngabantwana bethu simphiwe njalo imini yesabatha ibenhle naze najula bangcwele siyabonga uNkulunkulu anibusise ngamazwi makhulu amen ngcolosi siyabonga kukumdungo kodwa ungihleselana umfundisi uthi uzofunda endlini ukuthanda umuntu siyabonga ngezimfundiso zenu nisikhumbuze Kuphakameni hayi ukuthi kusho umfundisi impela kwakunjani into yayikhona into yayenzeka kwakusho bona mase bexoxa sebegugile hey
ngangamazi nokumazi mina ngafunda endlini uthi ngangamazi uthi nasesigcawu uthi omunye ugogo esigcawini ngacishe ngabaleka ngathi akuyena wangcina esikhathi behlanganiswa lapha ya inkosi wayikhophozile futhi phela esaba nokumbheka lo muntu wakhe hawu sebeyohlangana esigcawini sebeyashada uzathi hayi bo yini futhi wawumiswa mukwabonakala usethempelini eseduze kwala uganwe khona wayemphathi bafika xoxa kade sithempelini akunje ikhona ehomies mukwabonakala usuke emkhomazi usesinamva yini wadlalela ngasendwedwe la ugane ngakhona uyothi ufika umphathi bekumisa hey into ebengiyikhumbula la ebengifuna ukuyisho ukuthi enjobeni safakwa udladla nomfundisi uMadondo basifaka bathi anisonti anugida enjobeni umakhasi omdloli basifaka sangena segida nabo kwakuwo umakhasi nodladla umvangeli phakathi nendawo kube ubhicele kube uhadebe enhlanzini fulani wasekuphakameni saphuma esikotshini manje ilapho saqala khona hayibo kanathi singaba amadoda la umakhehla ngiyawabonga ya awadala singahlubuki emzamo siqhaqhaphulweni imini yesabatha ibenhle kwabangcwele mfundisi Mhlonga kowesambothi ngibekile indlebe ngila emsebenzini ezinga estate kodwa sengizophuma basendleleni onyezi ingcobo bazosikhipha siyolala nathi hey bakhiphe enyezi xosha ukuhlupheka zungu uthi amen hawu igama ke leli ke lomsizwa ke elihleke leli uxosha ukuhlupheka baba ka Ultramel Mhlonga hawu nazo idlali yelo bhoni ke le Ultramel amen sisonke ngila show sizwe samaqadi ngcobo sikhuphukele kuphakameni sisonke umsakazi kwelase show oyaya thanks sandile makhoba amen sisonke emsakazweni ngila kamaphumulo estudio ngibonga wathi ngibona ukuthi uyampintsheka yini uWhatsApp uphu baba baba seNewland East kulungile Thulani Mkhungo uthi mina esabatha ibenhle kwabangcwele yes iphenye babuhlongwane eNewland East uthi mina esabatha ibenhle kwabangcwele hayi kukwazile ukuthi ngingene konke mfundisi asivalelise sibongeke ithuba esilitholile siyacela uNkulunkulu wasekuphakameni ngabi khona okugodwa esikhulumile ongahlubula abantu uNkulunkulu akulungise inhlizweni zabo kube kuhle konke imini yesabatha ibenhle nonke ke nikhonze kahle ngesabatha sibonane inkosi mayivuma ngelizayo abantu abafuna ukusondela lapha kasi la sikhona bangasondela namhlanje bonke abalalele abake bafike bezobika inkosi izobika khona kusasa kasi siyacela bafike kasi hey cishe zakhohle yes abahlale bezwa ngempela abahlale bezwa nje siyacela la abahlale befika nakumina bangafika kusasa inkosi izobika khona kuze kushona ilanga ikhona kasi siyabonga inamba kamfundisi 060 613 1515 umfundisi uJS Mhlongo 060 613 1515 nabathanda ukungena ku WhatsApp othi sikhumbule kuphakameni bangasithinta mina uThabo Sambothi 076 054 3833 Kosima ivumile kusasa asilungiseni 6 ntambama kuya ku9 ebusuku uNkulunkulu wasekuphakameni makasibusise sonke abe nathi sibe nesabatha eliyingcwele amen